Karibu sana kairi murithiri wa MERU TV kagita kangikega twaina mbere kwa tukirikanaga gagutariria maramathi na mbere kwa maitinda aga kauntini ya MERU na nkirigagira mahithari mubi mwaninya murungu no bithite na mbere kwa bie kwimbagiria kora kunthe uthite na mbere guturaithira uri niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi wataka withire mbere mama imotwikirite orito kirendetho cietu UGORO bwa emundi. MCA babunge ya kaunti ya MERU kuwatanira na ukurukia muswanda wa kuruta obishini gavana wa kaunti ya MERU Bishop Kawira Mwangaza akaribadhangatha kurwa begwe baina weteri kirimirandi ya uthina mbere urira nabo mbeumbithi kumateresha kangeta bebete bakurombo kwirukana kwiga Ibwega murithiri ndeto cia MERU TV ikamberia kagitani gaka. Gavana wa kaunti ya MERU Bishop Kawira Mwangaza nethirite akirekera kudingirwa kura ya kuberua obishini ni MCA babunge ya kaunti ino batongoreretwe ni mukanukia wa baka ibungeni ino orano wa MCA wa Bogeta West DMK Kiogora ibashokerete karoni bia bunge na kanywa kamwe ati ka bakoneria gavana Kawira Mwangaza mpingiro chiobishino yake MCA baba bashokerete nyuma ya igeriere ya mbere kulinga jiga ria gavana kuruta giteni kagitakara koti ya thiena mbere kwiwegeteyanirĩa rwarero kulingana na riboti ĩrĩa ithiretwe kithomo rukirwe mundi mbere ya speaker wa bunge ino yugete ati gavana Kawira Mwangaza nethirite akiremwo gutumirwo bici yake bura kwagirite na kwogu nethiretwe akina mbere kwigua akiuna sheria kathumba kiri urutinguge bwake ta gavana wa kaunti ya MERU na kigitumirwa kwenda ethirwo akiumagaruka utongoriani. The House impeaches the governor of MERU County, the Honorable Kawira Mwangaza, for various wrongs she has committed, for the gross violation of the Constitution and various laws, gross misconduct and abuse of office. And now, what happens next after the Assembly has approved the impeachment motion? Within 2 days, that is by Friday, the Speaker of this Assembly will have communicated with the Speaker of the Senate. That is by Friday. He should have communicated, according to the provisions of the County Governments Act, the provision on impeachment of governors. By Friday, the Speaker will have communicated with the Speaker of the Senate about the approval of the impeachment motion. Then, within 7 days, the Speaker of the Senate has to convince a sitting of the Senate to hear the charges against the governor. You know, the Senate is on recess right now, but within 7 days from Friday, they have to be recalled so that they can start hearing the impeachment charges against the governor of MERU County. So upon hearing the impeachment charges, the Senate will choose either to use a committee of 11 members or a plenary of the whole House. Whichever way the Senate goes, they will have now 10 days to hear the governor, to hear the move of the motion. So I will personally be there. Then the governor or our representatives will be at the Senate during either the committee or the plenary hearings. After that, the Senate now is expected to vote on the resolution of either the whole House or the committee now. If the Senate resorts to adopting a committee, the committee will bring a report, the 11-member committee. This report may find the governor to have violated to be guilty of the charges that we have labeled against her, or not. So if the report finds the governor guilty, then now the Senate will vote, and all the members will have one vote. So the 67 members of the Senate each will have a single vote, and we require a simple majority to have the motion approved by the Senate. And the Senate too can amend a report of the committee if the Senate so wants to amend it. So the magic number at the Senate is a simple majority of the voting senators, which is 34 members.
Ibwega nuntu bwanthe twenu tukirekana na riboti ino na ara MCA wa wadi ya Thangatha Elia Kimathi ethiritwo akiuria akariba wandi ino yake batikaina mbere kwigua bakirigira mautungata kagitania kamwankarira governor kaina mbere kwakea bagirwa utongoria nara baugite kana nerethiritwo akiuga mwankira kagitania ka abo batiena gintu gya kuingia marabathia na mbere kwa bakira gakari kagita karaba baromba kura na bakiuga abo taba MCA bakaina mbere kwa bakiwatanagira mu kuona governor Kawira Mwangaza akwithirwa akiumagarukaga utongoriani. Tete MCA nwara sisibuke mwananchi wa kawaida, lakini mtu ya gavana ule mwananchi utimio mukinyela, lakini woni ntuko chionda tuchaba na wananchi na baida ukira rugiri nyala kumna ile mbere kunda chai tutatu na nto njao gakwa mbamba kwenye sibitari ile itu tangu ndakwira mheshimiwa Kawira la itu ground ine itu tukuringwa nyondora nene nonto twira ukira rugiri kurubara ukamuchie baida tubarumia gantu no tebyo twinabyo ana baira ukamuchie bede tubambia cha utotano, lakini mwananchi urate umba ukinyela Kawira narari, lakini unkari MCA onto Kawira na shathorane na mwana na shathorane na MCA kankua Kawira na ithe na ndrabu kidogo aina me na mutongoria atara kya ngenti mutongoria kawatithanakia ku Kawira karia bishop abatu tuwatithania twakaraboega, lakini ende areta gap between MCAs mantu ya tibwa no tukandhe tueta kuthira itikaraboega, lakini mutongoria ntoka wira undi MCA nyanga na kamuruma abati ko yambira ri ndake kwa nimbi tumondu mana ndi nyukwe ankalithia ndi tukaria, lakini Kawira we airiga tutambirwa mara turaringa tutere kinya katel no tibia tunankira tutumira mbaya ku Kawira ngwa na wanta ndafu kidogo aina na mene kenda tumba wakandhe tuikaraboega. Mbembethi ibakuru bebandikithie ikundini mwanya mwanya here njira imwe ya kwiga mithithu na kuonjorithia muturireni wao na bobo ikuringana na ikundi kimwe kia mbembethi wandi ya Kangeta gicigo bunge kegembe ya gatagati bara baugite ontu bobo bukaina mbere kwa bwitethagiria anene mbembethi kuina mbere kwa bakigunaga miturireni yago kurukindethiritwe kana nkurukibethiritwe bakiuria mbembethi na mbere kwa baitumira kigina kia Hustler Fund bwega kengo kwebukiria miturireni yago mukiri wankunja nowe na ndetwena na njira enkinyaniriku. Ikundi kia Ndukembethe kumesanine Kangeta wandi Gembe Central ne basumirite na utara Ndukembethe rira bakiboria basebane na ndawa cia mbogita na kinyamirire ya kinthiguru na kubaromba kwiyamwe na kubanga ikundi bya mithitho rira bakimeneria antu bara bakuwa ne bakuria mbesa cia sala kana kumeneria mbesa ii na bakiboria ikaba bankumite ikundine na kuromba ta ikundi na bakoya okainunu nontu noko kojora sekathati yuthi gya gulwe kawa ume mugongo yote yo Kenya yuonde yukwa yukari o yuthi niyo baraba inge saiti na ibo antu baraba inge batene nyangwe akiri cio iria nau ukaibo mantu na yamoya nayo naba oyaikia yatoba tethi ku ni hasara ake batu tokaranda tuona ende aturete baita twe yuthi atu ikuria kiran kuramba na inya ni vijana baitia bokania na mantu ya nchobi baitia bokania na mantu ya bangi baitia bokania na mantu ya maramari na mantu ya mengi yara yatene tomi nikenda mugongo yetu yetana mbere tafadhali ibaiwata ni thinya bare mo ukume kundi ne kiye tukwethra tiba area aba bwethi kundi biona ubare ba ukume to grupune kende nyasi la fadie kwirro iretete thina ne ayuthi au ba miromba ba ya monto ya batu tukamuo miromba o muntu mana atano ya uto ayaringanira twaekese kundi ne yetu bamo barua beko bethu mana atano bangi atanthatu bakawe kintu gitumba kwambirira biashara, lakini ndalo elinkona ya batu twambirira negana twikaeana na itukinyite antu kuraya, lakini ugeya kwithirwa egana ria tutwikaga kanunu osandri katukinyithetie antu kinya uoka amua tu kuthima thirikari no wamwe uwe no mithime ukobe mana atano yau ukaria ugathima ukaria ringi ukona kithaku bibakonga ongela kwila no tebi orambiriria ona kithabi kabu kagithitebua imakosa ya Riu Ndukembethe bani barombete thirikari ukilukira tongoria bara bathurite kubalelia na ukiria yewa bio MP buruke thamu nakirite murungu na lwelie vijana alwelde kwena vijana bikurira konto myanya no tuba kwithira batena inya kana ba na talent cio ba mba kwithira bakenda ukiria, lakini baachi inya no tuba kwithira batena obaringa support yonto timu wetu ko antu amatomba kwithira tutokinya no tuba kwithira tute nambia nyingi cia baikia
kwina timu nyingi kochi cia irai kwenda ukithia vijana, lakini kwa tuko batomba kinya no tubate na inya bate na mbesa cia wita mali bate na uniform bate na mibira ukethira timu ni kwire ikuromba thirikari lweli kundia bibi nini ya bibi tugwithuranira twingwa muno ya batu a youth ikenda bombo tutetheria yonto ya batu ara tukinyite anto agoya na loan kidogo lakini tugetha thirikari yetu ya support tugetha tukiona kagina gake agotethania ngwitekia no tu support kinya barabe bangi be skuru bate vision bato support nya mwana omwe ka bele bagathoma ki community ya rempia ikwaya no sei kundi no ntuito kulwalua nya kaunti yetu ya Meru ne ya na lakini tutombo fanikiwa batu tutombo fanikiwa lakini tuenda nya rebi ikiagwa no renge no tutaugerora kwe barabona ende nya tuenda reke ya toigima baloya to tuigasi ya Asia to ya sogwa to qualify nya tukaomba kuwewa na muthien ni bakuromba ngwataniro kaunti ya Meru ndenda kinya thirikari yetu kaunti na MCA bawatanire no nturia bakurwa kinya batu no ba utwathurana no ntubage ya kwithura bena ante toitiagirite na batiwitaniria ngwitigia kaunti ya Meru ne gatugenda leo coga nyuma na batu ria tu ya youth uturiringanira kenda twerio tala Kiripotera MERU TV kuma Kangeta Wandere Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja. Thirikari ya kaunti ya Meru ni kurua ithina mbere kwiwekiga mbeu mbithi bara kana ithina mbere kwiwa kinyabwe kitetheria mbeu mbithi kiri mantu mege na kwiguna na ara himandeto kulingana mubunge wa gicio Gembe ya bwana John Paul Mwirigi kagitanikara akoya na mashini cia kuthambia nkari kiri mbeu mbithi ba akacio gicigoni giki. Thirikari ya Meru County nirikitie kugondokerwa ni mubunge wa Gembe Legaiti ule wikene Honorable John Paul nikiria akuga kuti muntu ubateirwe kwithwa kiagaga ya vijana ngugine ira bigurita nondu bwa kwithwa antu babethi kana nduke eje mbithi njanake itina nguisha kurita lakini bona ngugi kidogo neo thirikari ya Meru County ikeje kabaingiria na kubasunya ngugi na kubathiriria uti muntu inyomo kethe no kanso batigweya au chumbura na ro kurtira ngui nontu ukia kwithwa tukurita ngui ko eta kuiya aweta kuiyo kare ya kuringo risasi wanaweza sifiwe John Paul ugite thirikari ya Meru County kana muntu wonde atibateirwe kwithurwa akigiria antu babethi balitangugira bakurita nontu nikabagwitethia ende kabate muntu ro kwenda kubaringithia bati kubaretera ngugi iria babati kurita uti muntu bati kwithira echubura muntu kaeya oya machini eno ntumembe bwa kintu fulani ne ya kueleze ni tumi akwenda kuthithio ni tumi akwenda kwa machini kana tumi uthibati kwethia wetumira machini yu no to akweka wo shisio bwa kirina arona na kwa tu bote wiritira ngwe kwa tu gote chobo ritiri bwa kirina arona na bo ida bote kurtira ngwe ote muntu bati kuya atonyera ngwe ne ro kurita anjeri okwira ote bati kurta ngwe no to wirita ngwe ukenda umba kwethia witethia ikenda uweka maisha yaku uboboya na ikenda ote atonyane na mantu ya uhalifu sawa watu ya kwa muntu kwenda kwethe Yesu murana ba ubunanga akethira ebo yanjira era ba ubugwengwa bokomba kwethe abo itetha chenambi bukethe abo itetha chenio wanaweza sifiwe praise be to God. John Paul alitiente twiji aikwawe muchie aria ethiritwe alitite nkuruki ya machini 10 cia kwa andhuki imbithi injanake machini cia kuringa ruji rwa kuthambia ngari nikenda bakethoro bena ngugi ya kurita igitene riria bari nturene na tukiugo yake mwesimiwa wetu no tubo tutethia machini kau na tukarita ngugi boya na tutumone masiara ya kasiara batu to kwa kibo yake mweshimiwa no tubo tutethia machini ka kuthambia wiki antuge je tokoria mno tutena machini ka twari atorote tokora machini tunda kachage lakini tutoro namba cia kura ndi tocokera mweshimiwa nkatho mno no tubo twa machini ekumatha ingwa tutukambiria boya na tungusokera nkatho mno.
John Paul akeja na mashini cia kuthambia ngari kindu ki embethi na arikitie kuga na ithuranirite kinya kubakira nyumba enene iria ikethirwa igitangu gice vijana cionde iria bendaga iria ikethirwa ikari muthemba jwa studio rutene rwa Mawa Town nikenda ndakaiji ikethirwa ikiritangu cie kucionde cia computer na cia kamera cionde na bombe kwithirwa bari ngugine nikenda mathoni jao jakethirwa jagitaka ngugi. The constituency kwina course mbithirite nge pursued ewaka kintu kiwitwa Igembe South Empowerment Center structure ora ekethira ekosi over 30 million irora ekethira studio arora vijana bakaomba kuthi at least betrimana to kwethe musiki bakarekodi musiki wao cameras na kila kitu bekethira biau bia kuomba kwethe abitetheria vijana kuomba kwethe abake exploit talent irabe na chondene. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Nengwete ke murandi yo tukaomba kwethe atoyefuata ikenda at least yomba kwethe ayuetetheria vijana barora abe na talent cio. Murithi wa banki reporter MERU TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa. Ibwega murithi wa banonto bwari botinu na njira enkinyaniriku na kumani na kanyuga kuka murithi waba na onko na kanya ga gukujia miruki ya nini utikathi kora ingo shokera tuendere na ndeto cia MERU TV UGORO. We kuregana na kugurwa Kenya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia UGORO gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Nulu Electricals noona into vya stima vya mithemba yonthe, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Vya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kiegorota LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asta, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, mashini cia gukama, fridge, batteries, mashini cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na intopinge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribishwa bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nonto bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win.
Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairida tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia ya Kenya kiri ukinyanilubu mutarajo mweru jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbacha kubaka matana kubania UGORO. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mbarije etu nija kuganira mubuko juaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire dhimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up on me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. sana kairi mureithiri wa MERU TV tugushokera hatuthi na mbere kwigua tukiendelea na ndeto cietu na kagitanieka ndenda ugushorera mbisha ya manto bora matinda nara bungeni ya kaunti ya MERU nara mwandiki wetu wa ndeto Frank Munene akwandite nkunyogotigira gutieno abo maburathi na mbere kwa boke mukuru kagira kuona ati manto monde makuina mbere kwa mayo kinyagira na ugo bukwa inambira kwa wetinda nara bungeni ya kaunti ya MERU. Frank Munene, niwewe inashio.
chimbo cha kuambĩrĩria na maromba kuma tunywene to MCs ba county assembly Meru bakiambĩrĩria rwari rwa kwithirwa bakiabeberia ngavana wa county Meru muthenya yo narua na nyumene rwari kuambĩrĩria ebethirwa bakirwarĩrĩria with one specific one who is incapacitated and incompetent in our duties even after being given responsibility. So Mr. Speaker, I want to say that to guarantee the Meru people impactful development and sustainable development, Kawira Mwangaza must go. For our county employees, Mr. Speaker, to be able to exercise their duties free of intimidation, Kawira Mwangaza must go. Mr. Speaker, to restate the dignity of Meru County, which has been respected all over the world, Mr. Speaker, Kawira Mwangaza must go. To put an end to the politics of deceit and the malice and the selfish populism, Mr. Speaker, Kawira Mwangaza must go. For Kana Gavana to be happy, and Kana Kameru to be happy, as our governor tells us, Kawira Mwangaza must go. So we haven't gotten any money or any fund so that we can be accused of cartelism, because in case the meaning of cartel in accordance to our governor is being a thief, being a person who has stolen the government resources. So, Mr. Speaker, I want to say that the governor of Meru must go, and Meru shall get happiness, now the real joy. So at this point, I stand to say, and my sentiment reflects the interest of the people of Jia, that Kawira has to go. For Meru to progress, Kawira must go. Speaker, zile lugha tatu ambazo naelewa sana, Kimeru, Kiswahili na Kiingereza, ni bayana kwamba faith ni imani, Kawira, wira ni kazi, mwangaza ni nuru. Ninapochunguza haya mambo kwa kina, imani imekosekana katika hii county. Ninapochunguza tena zaidi, hamna kazi, na nilipoangalia tena hamna mwangaza, ila ni giza. Mheshimiwa Speaker, nilipochaguliwa na watu ambao natambua sana wa Igembe East, walinipatia wadhifa ambao ni wa kuwakilisha ulindaji wa sheria na kuchunguza jinsi ya utumizi wa rasilimali, lakini nafahamu kwamba siku ya kufanyani miti yote uteleza, hivi kwamba akiruka kwa mwembe unateleza, akienda kwa mpapai vile vile unateleza. Ni jambo ambalo ni uozo wa jamii, hivi kwamba mtu akiwa machaguliwa na kura ambazo zilikuwa kura 6, kila kura ina heshima yake. Mimi nikiwa mwakilishi wandi na heshima yangu, Mheshimiwa gavana akiwa ni gavana vile vile na heshima uiskumi, ila heshima huja kulingana matendo. Mheshimiwa Speaker, ningependa kusema hivi, kuzingatia katiba, ulinzi wa Kenya yetu ni jambo la muhimu sana, na Mheshimiwa gavana angejua haya mambo mapema, angeuziba ufa, jamani, angejenga ukuta. Ndiposa nasema siku ya leo, sikio la kufa alisikii dawa, na mwiba wa kujichoma uambiwi pole. Kwa hiyo machache tu, naunga kwa kauli mbiu moja kwamba naunga mkono Kawira Mwangaza apatiwe haki yake ya Christmas specially, aweze kwenda nyumbani. All members, I wish to be clear, the High Service and the Governor of Meru, Honorable Bishop Kawira Mwangaza, stand to teach the Meru County Assembly. Thank you. Haraka gitena gakura gagikinyira MCA baraboka ibunge je 67 bonde bethiro bagitikanira na kajo kamwe kwenga ngavana wa county Meru Faith Kawira Mwangaza, na riu nabone baira kibarabati ukaiku namba yao yonde ithero iri 69. All members, I wish to be clear, the High Service and the Governor of Meru, Honorable Bishop Kawira Mwangaza, stand to teach the Meru County Assembly. Thank you.
Nyumebu mureti orwarero no DMK kyogora MC wa Bogeta West kuma gishigo bunge ge South Imenti najogetia kanyaga gutariria Meru mwerekera jo kumau reu Kawira Mwangaza atigeri kwethirwe mbere tutanga bano account Meru ne bunge Meru arenjare cia seneti na seneti ekya kwethirwe kimuregari ne munini o kajogia kanya mbuge nonto nande member 67 bakolinga gukorokia impeachment motion na impeachment motion ekunwa kathita nande bati gukinya senate by Friday ikathiria ntuko ijire barabara ne etete by Friday ne bati gutho senate ya kinya senate speaker senate no ena ntuko mugwanja cia gwita senate jorabo kumenya senate ni letter recess mwanka February lakini no ntubwa impeachment ya governor Meru Kawira Mwangaza senate ka recalled baka required go sit even during Christmas. So within 7 days senate ka recalled ba consider motion yena no ba decide either go create a small committee ya 11 members baraba bati kweta utegera manto jara ngabana vitangi na jona bo pakedo inyaba bagiokia ntuku ekomi basoki kaire machokyo jawo gisene kume karona bya bunge Meru town nene Meru nke reporter MERU TV mbeta Frank Munene Ibwega Frank Munene nuntu boriboti enu na njira enkinyanire kuna munonkoroki nuntu utoshorera mbisha ya manto bora matinda na arakire bunge ya kaunti ya Meru na guma ati atongore babonde bethireto bakinambere kwa bakera na kayo kamwe ati no ankinya governor ethirwa kiumaruka turekerekana na ndeto ino to thinambere kwegua tukithina rawande mikindo ina ra MC wa wande ya mikinduri Julius Kaimbo na kuria rwangirwa kithomo kugeta ugaruruku kire gicunje kia watho kira yakurukirwo mwankani wa 2011 ontobora bwethiretwe bukirigeria kana bugetigeria arutani kwegua bagetigeria ana bara bathia nambe kwa baita shukuru kwegua bakiruthaigere bya kuringana na mutongoria uyu augite arito baba batere shukuru gwetigerwa gushoka kuruthaigerio injire mwe irayethiretwe kithema shukuru mbinge ciethirwa ikirutha bothoku ara baingi baba batithagirwa bakithoma na ende arayethiretwe akiendekithia ati ana baba babatiri kwa baisho kithagirwa shukuru Kaibo kagita kamunare kinyawe mwalimu na ethirete akiweta ontubobo na akiuga ontubobo kainambere kwa bwetithagiria bantu anene mashukuru kurutha bwega wona arito baba betigirwo gushokera na kuregera kurutha igere bibi Orira kigireka form 4 githite na mbere mzio mikinduri Julius Kaimbo na kwenda seria omba kwithira gitincho ni ukumba kwithira rimo bagiti kwirukurira to baomba kwithira kirenjista gero na kwithira bagitoroka thukuru na ochokera ntuko ya kwerikero omba kwithira bagiato kwerikeruki nawe mwana we chukuru okigerio kuria nawe no njanja ba muntu arenjista kerio agaora nonto nwichote atwambi watho bwena akutho watho bwa kithomo bwena akutho na inkwenda to legislatures kinye MP betu na arabare assembly baithire baingenga pwe ugo tuike kithira mwana otoroka na ate kuone gacho chukuru kwethe kwina watho either agetirwo kore mwaka yuno ntatithomete nonto nya mwarimu watu kura skuru na bati kwethe na minisco enjege konania ate ta skuru otheri eta skuru na mwana abua itha mwana atithomete mwaka watho ibo bati kuandikwa na bwa correct boroborio mwana una register kerio mwaka yonge ageria thoma ende te ageria kerio athukiria baraba ekwo kaite na ko Kaimbo no mbecha kwithira kiromba chari kwithira bena kumeria orira uite no mbecha kwithira kende githikire thirikari kaunti ya Meru kuongela kigina kia basari kena bomba kwithira bakirira jari kinya fi ya tamwe mwe mantu ya basari no gathondete kungana na kaunti ene tona kethe basari kona kanjano kinya kira tumenya tuteithia na betu no kwithira na bonde barengirwe ekomi kana ekomi na ibisi atumite baraba kweria kerio kwa nkoro mburungu kaunti Meru tuge na thire tuatane na ngavana kenda tona mbia cha kuthomethia na babe na thina no ndo babe ndire skuba baingine na babe thina ko ni MC ndomete na thina ndenda muno kugena njira nyambasara yongelwa inda proposal assembly ndauga tongelwa chikinya milioni 13 milioni 3 itikwana mwana arewa mana 5 ndo wangirinya nda propose to change watho toya milioni 10 tumeke sure mwana wonde ndire school to mwangirinya nyinya watu ka nota mwe yonde mwana watingwa ringi kumatika nimbe chanda msimoturia wathirenja tukirekana na riboti ino ya Adams Wathirenja gatuthirikirie na rugono kana
na riboti ya Patrick Wastela arago tutareria ekareka aria nchambera yathie na mbere kwigua ekithirerwa kana akithie na mbere kwa kithuganirwa akuraga thaka kwa Lewis Karani araende higambarire thiretwe kinambe kwa rekithikagirwa na nontubura bwethiretwe bukithi na mbere kagitani kara mungirite na mbere kwa kibonera imbi yoyongwa yithiretwe kenderea. Entuko ya ithatu ya kuthikirwa kwa igamba aria bisa wa polisi ukomenyeka ta Rayford Musiri uria kwirikanaga na rathire Lewis Karani uria ni muritingogi wa sako imwe gicigo mbunge egia Southiment 015955. It was in good general and mechanical condition, complete in all its component parts, and I successfully testified by use of 3 rounds of ammunition, which I picked from the lot of Exhibit B1B29. Mstakiwa na hiyo bunduki ambayo imetajwa hapa, hiyo tu maneno ambayo ilitendeka pale kwa scene hawajui hata kidogo. Hiyo majeraha inasemekana kwamba mlalamishi alipata, wewe huwezi kujua alipata katika hali gani ama circumstance gani. Media informed me that APCO and shot a civilian. Unaamini kweli that is what he wanted to mean? Alikuwa anataka kumaanisha kwamba amemshuti ama alikuwa anataka kusema statement la nilisikia lakini sikujua. Lakini sio kusema kwamba that alikuwa inawezekana pia sio kwamba alikuwa anataka kusema amemshuti, isn't it? Na pia the way bill imeandika hapo may have been misconstrued or the wrong reporting. Igambarire riathirithiri terigita na mbere ntuko ya narwe hairio ntuko ithatu ya kuthigirwa kwa rio akuji mwanya bario mabita ba polisi ni bethirite bakirito kuji. Basically the examination, the date of the firearm and the examination of all experts on them, not attaching them to anybody or to any issue. Yes. Muthia igambarire rethira rikiagarua mwaka twitite mweri-ini jwa-ini riria akuje mwanya bakwirigirwa kuongera ukujibwao akuma koti ya Nkobo gicigo mbunge gia Southiment ngikunyiria ntoto rieto wari Patrick Wastela. Bwega Patrick Wastela nuntubwa kanyugaku na njira enkinyaniru nani ntie na bunge murithire wa MERU TV wekira kathanta bora kurekire ndeto chetu cia MERU TV UGORO gicogeria nkatho nuntu wa kuwatania nani kumaria mbithiro nkiambageria na ngikuririkanagia ati ibwega tukaina mbere kwa tuisho bagira muno kire mantu monthe mara tukurutha mantu mamu mato ya nambere kwa tukirutha twitringwa tukithuganagia itigo twinka tukurutha kagita kaingi imethagirwa ati titio twinka tukamenya mantu ama kinya barabange kagita kamushosho akiaranirie nani ambira nkari kuya kagita karankari ciajire riongwa etherwa gitwe ya nkari athiete na arabo Nairobi na agotwa nkari irio nyamu cietawa earphone nyamu ino cietawa earphone ciari kuya nyamu ino cietawa earphone na ekirite earphone kengono ntuinge kinyawe indontikoma yetawa ndontikoma ka yetawa ndonticom egere earphone ya thongira nkarini na rwimbo rwa earphone dwalinga na inya sana dwalinga na sauti sana ende chocho akimamujie arete nyamu cietawa ndoroko nyamu ino cietawa ndoroko ria cia thinaranda kagita kaingiria wathukanwa kinya cicithukanaga na igatwika igatema wigwo kirekagiria ruo ruterwega na kaingi itire nthoni ria ware nyamu ini wetwa ndoroko na cia thukanwa irutaga na inyera nene yani mtu akegwa na ende chocho nkareni akithikagiria rwimbo athikirite rwimbo watwika ndoroko iri cikuruta ngugi na kwa gwende we athugania rwimbo rwa kuigwa kiri earphone kira mtu nkareni na kurwigwa ona ta rwimbo ruru rwikiritwe nkareni yonthe ta kira mtu akuina rwimbo ru na kwa gwende amenya ndetaimana na mbiti yenu itugwa ku na nimbugie ndekerie na ende rwimbo rwa mberia ku ekiuga chocho
akamtia arekeria ya akiruta earphone ethira kira mtu kinya conductor na rogamire kuraitha imbio eno yenderete rara bwega bambitaga ni Famina Kimali.